Sofa. 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 Sofa, ja. Sofa. Sofa. Navitedev. Neventiu deus ar bedno. Nevezentiu deus ar bedno. Pluriel akabetma. Een bub selve kleven. Neventiu deus ar bedno. Nag a neventiu ver reitor basultol bon abonnement mesut vot. Hudjen vleso noetche digina prevezeka da rar ur servijeu publik. Estra vid ur valeur yo ne glot et chot ge système kengred République Bro France. A tam a mem au fur et à vusul el me velaret ge dur voez gouizieg hag ur vro pourlet e be kroget de rejang a de rejang makarod a de lonkang an he. Diskar ur système kengred hag harp muiar war ur secteur prevez neus tapet un hospitalieu ewe. Vig leveier sortra geus ar gazetenore si deus enklaske dar un affaire ibrer, chiriu, peia de jet un hospital, iweler ur gliniken prevez irem stalieng nebel, chetu, hi heriau a muior volared tu chante chirivo konzo dager système arantawang en hospitalieu a meular d'or peadrauzo de laret. Mesut vad, inora mehan, enora gentor, deidmador benaboden sofa kaniet dor ge radio boa, ni la kaieube ur goz benabodement ar en klask splan, ar stad un hospitalieu ibrer neuze, a reit vot douere dor ar pladen neue Kreisbreis Academy, meme kaset zo i tant don edmes, iwan odran vogen ma ben tri hardeur yon zo soner abar. Liher kel a wang splan vo klevet benaboden ebe, displeget vo piben dan zo i pen un agence tout commence en Finistère a roude une ebet zu huniad. Yorichilau de Radio Boa, Radio Brodunet, Radio Daonet, Radio Carnet, Radio Kreisbreis, fréquence 8 à Transistor. A Gabentolfang, et be el se vaut, chetu kroget un abaden sofa. Sofa. Nevezentiu eus ar bedno. Nizuni compagnonner Caroline Trouillet. Caroline azo ur gazetenerez, ilabora d'abed ur media en klask splan. Caroline, salutor, mon ara. Salut, Nora. Ja, mon rama, dia, kolvat. Vive hat kavet et durionne a roude ur prantade du proman peut dureve great recaps plan genor de la rede ur sort seul holek à peu près, pas de remise, ar ur perzo c'hoar veillet, i bet un endro hag un agro-industriaire ibrer. A nazen ur verman, mgava me studio RKB i rostren avekons hag un enklask zo be commencer d'un tamem nebeteur avec de ur blesso, labouret oupus ge de Isabelle Jarjay a Raphaël da Silva, kazetenerion naral, ar hospitalier ur vro staden trao penozeia, et bo chatitoure peus bet ar ça va durer hospitalier ur vro, nem harpedouer de square ar un tier gwiliudeng ur servija utrumade en urgence pe war drevraz en diwer a vedicinion. Neuzen un diwer adut ar ur vicheri labourat de parade de parang un dut, ça veut dire ya ur regos, ur système économique le ya arzu ur prevez, a ziskara ar andro ur servija public yeredel. Bon, je suis drevraz, et savant ur sort gwelet vag, ur sort holeg ar un enklask zo bedem bonnet genor bouzo piderloden. Inon hag un trao velaret geden dude, yeus un tror bras etre ur bleiet de vil. A Broman, nizoni et devil pain par nudjen blesso, oui, une tamé di Saint-Val un trao, oui, tchendies, a Bentolfang, peutras au chanchette, en a osadur structurel, écorf pamplé ar nudjen en une des budgerieux. Dra poesustre gaz ne changet a système et ar mode evit an hospitalio da bout a hantawet, et ar système a hantawi des a iri pez a gonta e ar gonida quoi, bout en plétus da la rede rentable. Evit bout on tom resisor reulen a hantawi neve webe laket d'un hospitalio gant ar stad et da ville tri. Reulen se ve anvet la T2A, tarification à l'activité, ar pregiou hervé an ober, vegret de se. Neuzen ar pris aver roet da bep ober, bep acte médical, geste mezegel, hag ar pris se ve peet d'un hospital, elem me begret an ober.
Pegours e arrivet ur sort façon de beang no berre. Da viltri. Ja, da viltri. Bah oui, neuzen ema red an hospitalio da vout ampletus. Neuzen ze ravat da clinico, da genet prevez, met der apuen an hospitalio. Et même schools peut jouer neus ket moyen an hospitalio bout ampletus bout rentable. Neus ket moyen e fotera an hospitalio oberwardron dut nose a days. Bon, pez ne ket rediet da clinico. Sonjit en aura ma vo goulenet d'ar skolio bout ampletus. Ar service public en eus ket moyen. Ar service deskadurer, quoi. Ja. A neus anzan peus konzet hag un hospitaliae hag rank bout dijoret a hed an oziadeu sanset e pa de rar un deberiev e pa d'ur ble a bozo d'entural ur linikeu hag ur el chouech de vout dijor pe pa un drasen e la rot. Clinico ve greit surtout opérationnel au barata denau et pas d'ende. En barata war ende ve greit de la médecine ambulatoire, pe chirurgie ambulatoire. Un drase ve greit en clinico surtout a clinico a hele closa et pas de nosvesa et pas de dibetusino. A pegur un ambulatoire signifie arrive de vitine à l'oragne de nos, quoi. Ja, c'est tu, ja. Ja, neus ket ar faire chom pa de noz, ja. Ar clinico la choaz un operationno hag zo ampletus. Car Hervé en T2A, ar pris Hervé en ober, un opération ar la cost ker pe une la cost aya. Signifiera et rebe un acte, me comprenant mat, et vos prisieux d'Issainval, hag vos argant d'Issainval payet. Ok, moyen de roing squarieux, Marseille. Ja, on ne l'arrête égal. Une opération du canal carpien, pe une opération des amygdales, une opération des varices, une opération où JC a la bout gweit buan a war, pas d'ende. Ar pris zoma de war, quoi. Evite an ober rose. Mais an den hag zo koz a war neus afer chom pat pel en hospital hag neus afer ober opérationao, ober complication a zo ikanver ista diret. Bon, bah, an situation ze de square ne ket ampletus ne ket rentable, quoi. I marit kaout juele pat pel en hospital neus ket juele a war. A de square ave chaud eve prederiat tud e clinico eve on an opération hag sanset e simple a war, mais ben ar fin kaset d'an hospitalio ar l'air, peduer an hospital a la assurer le suivi pas de nose. Ok, de l'art des argant un oberataden verei d'urlinik hag ar l'air ve kaset un anizo complicator de bareang d'un hôpital avec tout leur père ses pères autisme plaigatia de holiang de kenderel de votre idan ever un dut a hedene a de nos, quoi. Il y avait chaud, hein. Au Berntud gazo en hospitalio a nos situation non compliquée d'avoir, quoi. Tu te causes meurar l'invet ja, c'est tu a nos ket chemena klemvet bestert, quoi, clinico. Mais quand un système à Rantawi, ar breves de un T2A, système à Rantawi, ar prijou avant ober, mais ne deux ket rediao ar savegio public, d'après derrière tout d'un dut pas de nozende, pedur ar fesson da Rantawi ar clinico hag an hospitalio zo memes modan. Mais ar mand ar Rantawi se, zo anvel deus ar speret ambregerejo d'ar genat privez, quoi, d'ar clinico. Ez or edehe kaout gounidou, ez or edehe choaz ar l'envoyen hag a choaz un opérationno hag ave greit. Un opérationno rentable hag ave greit. Hag ave choazet ben a finir. Hag un difor gopr bras zo, un reve per vejule no en classe, qui est très un dud il a bourrad vider clinico preves hag reral il a bourrad ben hospitaliau, chen brasse un difor. Ya brasoar e ba ave chou gopr a la bout betek trive chou brasor e ar genat preves. Terduer. A sez o koz o bern medicinet mom rencontret an eus oan mont chut hospitalio public. Amant de labourer ar clinico, ez de comprenne. Ba penchintan evit o huet famille ne ket deiz bout de stro, être de garde,
neus ket obligationno bout deus tro tchemense ar kliniko moyen zo choaz. Evit kompren mat, ar medicinet ne ket peet an memes mod gant an hospitalio gant ar kliniko. Ar medicinet hag a labour ar kliniko zo medicinet frank oan. Nin ket gopret gant ar kliniko. Mar ar medicinet hag a labour ar kliniko la choaz pris en consultation. La gouderot ve conventionné ar medicinet hag ar kliniko ve kavet medicinet hag neus ar convention 2 gant dépassement de noer. Se zo kozue hezor kaout mior a arc'hant pa ve labouret ar kliniko ar genet privez. A vel meus displegetar hezor ed ar kliniko gonit ar gant neuzen hezede heue rein d'ar medicinet de goprou ouspen, quoi. On avait que gopr d'avat, mais rémunération à ouspen. À tout d'heure zo dépassement d'honoraires, mon ebiu reprise classique. Il y a reprise classique agave payet gant la sécurité sociale. Je tu pibe agebe perest un dud et center pe bouzou mutuela ou à traverser. Un mutuela pe un dud. Ma de tout ce qu'est un mutuela. Ja, c'est tu. En ur mod vek avet mior adud o deus ar gant er klinikeo hag ur eba ur yan hospital. Ja, just. Iwe pe duer tout d'un dud a wer an draze. Ez orek out ar medicine lakat rendez-vous buon pa ve apel gomzet d'ar kliniko. Ja. Bon, neus ket choaz iwe a evet an dud. Kevredigeze, Randvroel, Terriezek, Radiobois ou Radio Ebreiz. Adam de glevet mesut vat hiror aziarenka den an hospitalio hag ur system de arantawang anehe an ved avet lot zo te dao a. Caroline Trouillet hag Isabelle Jarjai o deus enklasket ar stad an hospitalio ibrer. An enklask zo bed embanet geus plan ur mispaset. Ur per zo bouz o bed hospitalio i roulen argand azorte ar ler emban en enklask i kas sur lem abei bogoulenet gete dan evele eveziang ar no berata deneu. Car bouzo dan evelag ese hag eurel larret imanima un déficit petra zo c'hoar ve adresis pi uneus labouret penos pegoulz ar entreuse. A sansede en dan evele se un drabeneg hag eurel goulen a bentol pep an i ar anam o deus ar duir de roulen teurelur seul arne. Mais d'Oranval, justit ourau ne fotche dispakang. Atau, ur zin deus anet vo expliket displeget chiror ar ur lemeus hag ar strategier splan. Sofa Gwiriel hag bet ma. Daoustag yes tudaral vid an hospitalieus ou falgoutan gedouen klask daoustag yes bet konsekans waral. Pas evit poen. Non, pas evit poen. Ja. Bon. Pez m'am skrivet, pez m'am an klasket o... Malheureusement, chiwa zo un dra zo brudet. Bon, pez we ba songe ar hober an klask we mon un tom pelor de se ar pez eve leinet bemde bo pret ar mediao lehel tremado hag zo per karget ties gwiludi o kloza tu da ne halinket kaout medicinet me dre en mon klasket mon ya mon donor a displeging perak ma chen distruchet en hospitalio. Hag an zon peus dispaket ur sort aoz adur zo i vonet muor mu ar inter prevez. En ur mod. Interessus braze just ar roal displeget vemad en enklask. Ur per ur c'hoarvez er klinike prevez, penoze la kanton deus un tamed ar goz ar un te deus a, just ar roal ur fet de arantawang no barata deneu rebe no berata, just ar roal, hag hiri vende vet jedet un trao er mem mod a vid irok, a neus deustag ya mitonnet de vout ur stad un anet a fe diarret. En ja, ze zo an ent hag zo ave duelet gant un dud, ja. Pez mod ve privilegier ar sektor privé dre ar mod ar hantaoui ar service publik. Pez m'am duelet en an klask pa ve closet ar service en an hospital,
ve klasket gant ar klinik hag zo tocht d'un hospital dekor un al. Pedur l'air ma ve moyenne bouton pletus ez de kaout ar kliniko ar genat privez. En eus ket pet zo en deusem bornet a gouarnemont e ve fe kresket ar prigio en oberata an te deus a poen mamm pem tregan 0,5%. Hep na ve fe laket redio ouspen d'ar kliniko. Neuzen etre ar genat privez hag ar genat publik. Kresket ar poent a 0 skej pem a tregont euro, neuzen pem centime a tregont, evit pe hag un oberata Ya, setu. Tout un oberata deneu? An aberateno hag ave greit gant an hospitalio gant ar kliniko, an eus ket difor. Me difor a zo etre peta zo rediet d'an hospitalio d'ober a peta ne ket rediet d'an ar kliniko d'ober. An hospitalio zo service publik neuzen imaret pre derrière un dud force beserein, force pegoulz, noz ade ar kliniko ar hella tapout ur spirit d'entreprise. Ur spirit embredger etrel. Ya, setu. Ne ket normal eve kresket ar prijo vit an daou gainat e memes koulz, quoi, memes live. Gepi e belaket e plas ur sistem te daou a. Vidor respont hag un enkaden, quoi, ur mod, peg ur mod ur roulen genor, me biskoar tchementaral, quoi, un enkaden braz zo, piu zo kirieg hag un enkaden dur pren beneg. Me an te deus zo be un burnet en ar prontad, ve komzet deus goudoret modernisation de l'action publique. Klevet vije, ar servicio publik ket an pletus, ket e fe du savoir, Robert Antra met estradur a lazo, kavet ve etud hag ne laboureket, servicio publik, tout de speret modernisation de la vie publique, speret, même speret hag ve duelet gant un te deus lakat speret am bregarech er servicio publik en hospital. Speret rentabilité, quoi. Speret rentabilité. A duere trao vije weke penos weke fedus weke mad, quoi. Cherche morceau nos affaires avec chaud, mais c'est ouais penos abo sur mesure vite ar genat privé à point industrie vite un hôpital. Bentolfang idan Jacques Chirac oui. Jacques Chirac yeah. Bud président de République en France, très de Vildau à de Vilser, neuzen hag ur penozer prantatse de laka des places, te daou oui, ma meus komprenet mad en ur lezen fin de Viltri, laka des places et de Vilpoir de Gomans, quoi. Yeah. Neuzen Hugen Vlesso, à peu près. Yeah. Krogazen treu, quoi. Yeah. Vous une drabenek dans le chaussure de goum mat. Pereg yes une levras et hospitalier public urvro. Ninche sanset boudargand ar Gerstad, sanset groet avit un hospitalier, enfin sanset diosur budget à Guya de repéro de affaires, quoi. Enfin, pereg ve hetchen diez entrao à vusul, quoi. Ya, bah juste voir en aura a rokante de ça, ar budget ouais. Nous des panta d'espèces à nous doit affaire un hospitalio, quoi. Un budget global RV à pèse doit affaire un hospitalio. C'est ouais un système à reconnaître de ça. Et Bowman bah goûter dans Viltri rede un hospitalio da rener un hospitalio n'est que payer de mad war un opérationnel un oberio grand stat n'est que payer de mad mieux dud kan nos affaires de bout prédériet mieux dud zo cause bouzo fait de yahe ar hosa d'or beau blanc oui mais il y a ruma der baby boom do ai cause gant avait chez Robert Clanvedo qui se dit compliqué à amzer a arran nos affaires vite kaot discoulmo récis vite au problème zé vel just neke impletus neke rentable. Un dra important mon discoyet en classe goulenet ebe gant ar galado public an ar stad bah ouais pour Eugene Blay déjà Robert Muir à médecine ambulatoire oberata ou arende da la rede un dud had un hospitalio vite opéré pas dende opératet banende
Mais neus ket affaire de chom de gousket en hospital. Apes zo mad oa vet un dud, ni mam que rent chom war bel en hospitalio. Neget un dra ampletus. Ze gouska ker d'an hospitalio, da médecine ambulatoire. Koulskoude un galadou public de sound da velet muur médecine ambulatoire. C'est ça, square, bopet ve l'arrête, c'est des injonctions contradictoires. Bopet non hospitalio. RDD, Robert médecine ambulatoire, près d'Ariane, du cause. RDD, bouton plétus sué, di wallet gant disping avec great, évite tu ta médecine intérim, un traitant. Mais neus ket choise, évite à réveillant surtout. Gopra, médecine et traitant. Puis dur, neus ket médecine al, en titre, ouais. Peu l'arrête réveillant et veneget penos un hospitalier bihan, quoi. Ja. A neus un peve un diover a vedicine pe de square a surgian de je dis non zo gopret ben hospital galara boutut hag eus adre intérim hag ur c'houlenn ir bochamuier ar ganteve hag un drase a goust kerru ben hospitalier. Ja, goust kerru. Mais neus ket begret nitra gant ar stad evit duelat status médecinet da galabourat avat en hospitalio, les titulaires. Da eul un kaden ar Covid, duelet gaprou laboureri en hospital e penchentan hag ar fin o red micher, men deus ket bet seurt ebet evit ar re ar gozo ekreiz o red micher. Ekreiz o Petra? O red micher de la rede leur carrière, quoi. Padal e reon pevar ugen deus corps médical. Pevar un jeune dragon. Ya, pevar jeune dragon, ya. Hezet l'arret d'un hospitalio bihan restol, di wallet gant disping evit Sacha Gopra médecinet intérim, pas neus ket choaz evite, pe duer médecinet titulaire, neus ket ranchin labouret en hospitalio public. Chen sterde condition de labour, neus ket personnel a war, re a wask a zo, veja ouspen zo, a un diskoulm bet kavet gant hospitalio zo, médecinet et traitant, intérim médical. Merci Bresdo Caroline, konze de vo hag un trause ur zuhun de zonnetir ar war o ir bochatrao vo de gontang muzut va dir ichila ou d'or an abaden sofa ou ar kanietor ge radio boa bromandam de glevet rapourien bon ninch neue et tambot mais dimanti hem staliang muur mu hagi penoz chetu hagi Robert Rose a bentolfang ge ra ho e DJ chetu aked ge plus a foen.